Riperile alangisene swa ku maxelo namuntlha ya hi khomele yini timpfula ta khati ya mahlweni loko na sokona kwala a Western Cape na tindhawu tin'wana ta kona kwala Northern Cape ta khanonsero timpfula le kwala ka 80% leyi nga ta kha ya mahlweni kambe ta khanonsero ku kufumela loko na sokona kwala a Limpopo na tindhawu tin'wana ta kona kwala Mpumalanga mpfula ta kha ya mahlweni ku ya fika na kona kwala KwaZulu-Natal la nga ta kha ya emahlweni ka siku ra mindzuku kambe ta kha ku ri na 80% loko na sokona kwala xifundzeninkulu xa le Eastern Cape na tindhawu tin'wana ta kona kwala Joni mpfula ta kha yi nghenelela xikan'we kona kwala Limpopo Mpumalanga mpfula ta kha yi nghenelela eka siku ra mindzuku kona eka swilemukiso swi tikomba kahle ku ta kha ku ri na mpfula ya matimba leyi nga ta va yi ri kona na mpfula ya tilo leyi nga ta va yi ri kona loko na kona kwala xifundzeninkulu xa le Eastern Cape kambe Appington ta mpfula ya matimba yi ta kha ya mahlweni eka siku ra mindzuku yi ta kha ya haya mahlweni xikan'we kona kwala va Bloemfontein mpfula ya tilo yi ta kha yi nghenelela nyana tindhawu tin'wana ta kona kwala KwaZulu-Natal la yi nga ta kha ya ku ya emahlweni ka siku ra mindzuku kona loko na xifundzeninkulu xa le Gauteng maxelo ta kha ku hisa loko na Pitori xikan'we kona kwala Joni Carletonville xikan'we kona kwala Abrongo-Straits kwala ka 30% ta kha ya mahlweni ta kha maxelo hisa swinene 34 degrees loko na kona kwala Messina 20 ta kha ku hisa Polokwane xikan'we kona kwala Lephalale Thabazimbi maxelo ta kha ku hisa kwala ka 35 wa degree kona ta kha maxelo hisa loko na kona kwala Giyani kwala ka 33 xikan'we kona kwala Phalaborwa 34 wa degree ka siku ra mindzuku kambe xifundzeninkulu xa le Mpumalanga maxelo ta kha ku hisa na kona Middleburg xikan'we kona kwala eMalahleni Secunda maxelo ta kha ku hisa swinene loko na kona kwala Skukuza la nga ta kha kwala ka 37 wa degree kona xifundzeninkulu xa le KwaZulu-Natal ta kha hisa swinene Vryheid xikan'we kona kwala Ladysmith kambe Pietermaritzburg na yona maxelo ta kha ku hisa swinene ku hisa na loko na kona kwala Ulundi na le Richards Bay kwala ka 36 wa degree kona xifundzeni xa le Eastern Cape ku ri na maxelo le hansi loko na Craddock xikan'we kona kwala Graaff-Reinet William na yona maxelo ta kha ku kufumela kwala ka 28 ku na ku kufumela xikan'we loko na sokola kwala Eastern Cape xikan'we kona Mthatha maxelo ta kha ku hisa kwala ka 31 wa degree kambe xifundzeni xa le Western Cape ku hisa loko na Vryheid xikan'we kona kwala Clem William maxelo ta kha ku kufumela swinene Cape Town xikan'we kona kwala Hermanus la nga ta kha kwala ka 21 wa degree ku hisa swinene loko na kona kwala Beaufort West George na yona ta kha maxelo le hansi kwala ka 23 kambe a Northern Cape ta kha maxelo hisa loko na Appington xikan'we kona kwala Springbok ku na maxelo hisa na kona kwala Kuruman la nga ta kha kwala ka 29 wa degree kambe a Free State ku hisa Barthaville xikan'we kona kwala Bloemfontein Welkom na yona ta kha maxelo hisa ku hisa Frankfurt la nga ta kha kwala ka 33 wa degree kona maxelo hisa matama kama ya mahlweni na kona a Northwest Tosca ta kha ku hisa xikan'we kona kwala Vryburg Taung na yona ta kha maxelo hisa ku hisa xikan'we Rustenburg na kona kwala a Potchefstroom hi swona leswi hi mi khomele swona eka maxelo riperile